سلامونه او ښه راغلاست. زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنیو درسونو پروګرام وړاندې کوم. د هالندي ژبې د زده کړې دا پروګرام موږ په ساده، لومړنیو، منځنیو او لوړو یا عالي ډلو ویشلی چې هره برخه یې ګڼ شمېر ډیالوګ، د لغتونو زیرمه، ګرامر او اضافه معلومات له ځان سره لري. تاسو کولی شئ چې موږ سره هر وخت خپلې نیوکې، څرګندونې او سپارښتنې د راتلونکو درسونو د ښېګڼې او مؤثریت لپاره شریکې کړئ. Mensen. خلق. Ik. زه. Ik en jij. Ik en jij. زه او ته. Wij beiden. Wij beiden. موږ دواړه. Hij. هغه. Hij en zij. Hij en zij. هغه او هغه. Zij beiden. Zij beiden. دوی دواړه. De man. De man. سړی. De vrouw. De vrouw. ښځه. Het kind. Het kind. ماشوم. Een gezin. Een gezin. یوه کورنۍ. Mijn gezin. Mijn gezin. زما کورنۍ. Mijn gezin is hier. Mijn gezin is hier. زما کورنۍ دلته ده. Ik ben hier. Ik ben hier. زه دلته یم. Jij bent hier. Jij bent hier. تاسو دلته یاست. Hij is hier en zij is hier. Hij is hier en zij is hier. هغه دلته دی او هغه دلته ده. Wij zijn hier. Wij zijn hier. موږ دلته یو. Jullie zijn hier. Jullie zijn hier. تاسو دلته یاست. Zij zijn allemaal hier. Zij zijn allemaal hier. دوی ټول دلته دي.